Tini ke Jha Sir Ni Birthday celebrate khwlaila nai tonglayo tabo kono wish khwlaina bagai iko belum rena thang thongo hairi ke jeng thanglai ke wish khwlaina bagai ye Jha Sir ka cake happy birthday to you happy birthday to you Omachini engko Hindi scholar Bumung Ma'am Arti Sharma tini bini engko presentation nongko Dr. tini bini paikha ke thank all congratulations ma'am. Thank you. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Lagi tini ke Jha Sir Ni Birthday celebrate khwlaila nai tonglayo tabo kono wish khwlaina bagai iko belum rena thang thongo hairi ke jeng thanglai ke wish khwlaina bagai iko belum khana rena bagai naja. Dear Jha Sir, happy birthday to you. सर मेरा तो पकड़ा ही नहीं हाँ पकड़ो सर इसका रोशनी का पकड़ेंगे मेरा तो ये झा सर का केक नहीं सब स्टूडेंट विश कर रहे हैं हाँ तब फोड़ेंगे सर केक कटिंग में पकड़ो हाँ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jha Sir. Happy birthday to you. Tabo kek tuk na nainai sini Hindi department ni HOD Vinod sir. Tabuk Jha Sir jeka tuk mani boh hingga guest tini bini program kaisa tongota. Omo hingga chini sir Dr. Maria bobo kek tuk ijare Jha Sir no iko bobo mukhang pilih ketika kisah. Iko Jha Sir tabuk hingga sir alok no tuk ijare kek. Omo joto na chini sarmang tabu kek sar painai hingke bo hingke scholar iko alok sar Jha Sir na sar ka kek tabu hingke sar pramod bacar kha sar no iko tabu hingke joto na palke foto bojong na bagai kuthum laibe kata Cake cutting ni pore sing class o haina hai phapi ka tabo class ang nai class khati je sing treat macha nai 3 days later. Hello everyone, haina hai lam sugo tini video na rakna tini hingai ka memarti bai Sir Vivekananda borok ni PhD painai hingga borok ni presentation Ngay jangota ngay artimam ni sekang ngai hingga pinapai lunch ngai hingga pinapai hingga Sir Vivekananda ni ngai ta presentation. Nah hari among ke gon-gon asam di tabro hingga tangi dong kan. Iko Naidi jaga digital long ko jaga wo hingga borok বাইরে ইউনিভার্সিটি রকনি কথা প্রফেসর রক্তঙ্গ জায়গা হংকে প্রেজেন্টেশন মারো বসকাঙ্গ যে আসুক জাগ মাংকে যত চিনি হিন্দি ডিপার্টমেন্ট প্রফেসর মাংতা am taking a presentation Omachini engko Hindi scholar Bumung Ma'am Arti Sharma tini bini engko presentation nongko Dr. tini bini paikha ke thank all congratulations ma'am. Thank you. Ma'am थोड़ा बताओ PhD का एक्सपीरियंस थोड़ा अपना ही रहता है जिसमें आपको बहुत टाइम देना पड़ता है किताबें पढ़नी पड़ती हैं अध्ययन करना पड़ता है और अगर एक बार लिंक टूट जाता है अगर लिखने का तो फिर आपको दोबारा से खुद को बिठाने के लिए समय लगता है तो अगर आप PhD करना चाहते हैं तो अपने आप को एक जगह स्थिर रख के और उस पर फोकस करने का काम करें तो अच्छे से आप काम कर पाएंगे थैंक यू मैम
Tini ni lunch hangkai Ma'am Arti by Sir Vivekananda की तरफ से बोरंगी tini PhD पाइमानी बागै trip borok rekha jongno kana hari among ke tini ni menu kai chai ne kana ये देखो काम वाले खाना खाने के बाद भी काम करना पड़ता है देखो Hari kita presentation tong mana bat ang mana like klay badia, tani halai time ko so short, moi mapila ha. So yeah. So guys, tini ni video am suk no. Hope you guys like it. If you do, then please thumbs up and subscribe, like, share. Yeah. See you in the next video. Then I hope nok saja khana nai. Engkai ang tabela khana tong to khati ni presentation rok tong ungoi. Engkai yeah.